Brigita, kaj ste padla? A je kaj hudega? Ste se kaj udarila? Ja, V komolc bomo malo pogledali komolček, da vidimo, kaj je s tem komolčkom. Malo ste se podrgala, mogoče pa ne bo, dajva še malo probati. Kar gribete, dobro je. Kaj pa noge, da vidimo, kaj je z nogami. Takole, malo bomo pogledali. To je kar v redu, pa dajva še drugo nogo. Tale noga je tudi kar v redu, dobro je. Takole, Brigita, zdaj bo skušala povstati. Poglejte, skrčila boste nogi, pa boste dala mi kar tole roko. Nežno se bo obrnila na bok, takole se malo podkole mečkano, pa se boste na komolček uprla. Takole, poskušajva vstati, bo šlo. Takole, dajva kar mečkano malo posete. Takole, ja. Pa bo kar počasi po ritki se podrsnite naprej. Takole, zdaj katera noga je boljša? Desna noga, takole. In greva na kolena. Poskušajte se lepo na kolena dvigati, tako. Greva mečkano bližje, takole na tale stolček, pa boste dala desno nogo naprej, tako. In se upremo, dvignemo, takole, poskušajmo, zdaj pa ritko zasukajmo in se usedemo, tako. Je v redu? Ja. Ste živa? Sem. Dobro.